This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Lingba kakat motion balawan ra da ubak lor syai karbani MDC na ramrai jerngam persya ia ke grand number 1 naga list of demand for grants arhajar arpusan arpun rio balawan ra da executive member bari pet ia ke tenat finance ka Khasi Hills Autonomous District Council ubak sei borlang warba ha ke sengi balai ke dorbar liur jong ke yeng dorbar tauan ke council ha ke arpun retorik unjeleu arhajar arpusan ubak Tito Starwell Khan MDC na seora bat nong yalam kaliang persya ulaong ba ke executive committee kan hab ban husiar bayo ka surplus budget lani ka mangtin ka batam ka jingpin mi pisa ban ya ka jingpin lut yo ka kala kum ka surprise budget ne ka mangtin ka lingo haba kersyan ya kakat motion hadir melas dang yatir da uba lor syai na kaliang uba Tito Starwell Khan ula ban biang halor ka jingpin rung ya ka supplementary expenditure arhajar arpusan ha ka mangtin ka arhajar arpusan arpun rio bat dawa jingpin syai ka babnia halor ka tay ka subhead ka balapau lingba ka budget bung Kalami ijing yakran biang ru halor ka jing syak bekam kinong tray ka council ya ka ba ka executive committee kala penpau ba ka jing penrong ya ka supplementary expenditure arajar apusan ha ka mang tingka ka day ban penkre pisa lada ja ka nu ru na ka jing day ba ka jing be ni penrong kambiang ya kinong tray ka badang don menta ha ka ying kasyari expenditure apusan kabadai hadir ke gerak Oi, ada jubah ke jumpi yang tersi bila orang bom dan rule kawan syak ne banam syak. Kena kan supaya berpengen mau. Bakat pun ke ili rule sampai 1951. Apa pun kere ya kan ke budget book. Dia kat pun ke appendix 4 ke badon akan itu. Balada kiwat hang tu. Akan ke appendix 4. Kinam lap ya kata kentir kabab tiong kumba kilaku ang ni ka supplementary expenditure absah dan rewal laga taru kumba ngaloong na mala julin lale ya ka ay kabang julet ngakwa ban yo jinshay ya kani ka supplementary expenditure kabalong sikrur prapo prala lain tu arhajar pas pak pokau kajimpan bisa kajungki halo kami ka heads the so called supplementary expenditure 3435 pin pelut hai balai ngabu ikata kasinteli namar ba kaya contradict ba ka boards of account kajungki kaba ka grand number 1 hakap jingpan kisah dengan yang nilai benar. Kabayadei bat ki ke jingpan joki ke bab krap turun sanku arla kam ya tali bat ke jingpan kisah kani ke jingpan kisah joki na mentalai benar akapun apa kawan kam ya tali bat ke jingpan kisah joki na takadaw na kulma jumut ngalo confused kipelut haki has but na kuaru banyo jing sya balada hakani ka supplementary expedition lada ki pengatlang ya ka grand number 1 number 9, number 3, hakani ngakarai kalaba kelas. Pada grand number 8, ke number 1, ke number 8, ke number 3, ke number 9, lada kita ngatlang ini kalaba kelas buat. Technically, nama hak ni ke buk ke PPR, kila ada lagi jom kita. Iba bentuk hamtam yang tulok jom. Kila ada jam bagi split yang ni. Kani ka supplementary expenditure ka bagi penhak ada geran number 1.
Syaki heads jom kini tibangal ajau petan. Kalau along technical defect kepemut kami asu umbade. Kalau along berpakaian sekolah berpakaian. Ngapa ni kan ni me bang awak dong. Mereka duk meneng ala tren bangannya tak kum baru. Ngapa iya ni tak kum ke edilus. Kum bangal kedau nak besi ke banikong. Bang ampriang ini ke jinggu ni ke supplementary special Henry. Wala kata. Ngabu ini ke jingkeli bagi pensai. Laki ni kani ka amount to ka 1 crore 88 lakhs. Ka include ne ya ka amount ka bapila pengat ha ka board of account jom hakini ki ya. Ka badai ka head number 1, number 8, number 3, number 9. Kata nak kuat siya ka belum clear. Nang ba habang ipas ka budget kum kay Kumul ipas ka budget. Ka belum kat kum bajulong kat kum kini gran kenapa kan nomia kontradik kawe ke gran bakawe ke nomor bentang yang saya terter gran nomor 2 gran nomor 3 gran aduh nomor 9 yang saya mentaban pas itu gran tiga bangga syuting kalau bayo kata kisah bagi mang hak ni supplementary expenditure bagi penerung harga gran number 1 yo pihak ban penerung lasyai pat haki gran di bangalan nasional. Oh, nanong keren Islam namar ba let's say binong banga kata di kaju rei ngam la sya namar ba ka e ka bapat juga kanja ngam la sya. Kaba habay ni bagani ka grant number 1. Ni sutu bagani ka grant kaba hedo. Kebadan kepisah kepalai penjukur yang kecimpan ya so mana buat ada jengkeran ke jong piru yang bagi sultanat bagani ke isi kawan rak ya ke surplus budget masuk bang aku boleh balik si kalau kasin ke baningkong bagi wan rak ya ke surplus budget ke babut kajing pelut kaduna ya kajing ni dia nama begini kemauan tadi kebahe kuah kebahe wak jinsya haba pimang katni ban pelut ban haba kat total receive ke joki ke bapi kedau bapi nyok ke pisah bandung kumba aspa arpunyo krul aspa arpunyo krul san pulailak takwa batip kani kajing mi ke piong ke bahe ke badunai kajing pelut ke babun kajing mi kajing pelut kani kajing mi ke bagia bansir kani ke lain pelut yang kani ke gran number 1 hatu nak kani kajing mi ke bagi kedau ngasutu kadon kami kaski kabau filabu kumbasi spak safusan turun nangta kadon ru kabau filab project hari ni kejimi yang major but ka minor share kabau state government kan ai nangta ya ka motor vehicle tax kabau expect kabau state government kan ai repensya yang atang kowe kumbang ilay kren ha last session what we introduced the board of cow. But kung mangilekren ha kabanyatay ke district budget. Kadon na em kamang tangka jo ka state government. Ya kani ka share ka joni nakabantang mo. Nakalong ha ka motor vehicle. Nakalong ha ka share yung major. Nakalong ka share yung minor. Kadon na em kamang kabalabu ka state government nakabantang mo. Namar nga suku bahaga jingkeng ke joki pi expect banyo na ka state government kumba nyuko ka puklur haga ni kasna bala de japa nimyo ni ka share kay ka banjay what ya tu ko pilapuran
Apa ka budget speech ka jong ti? Bahaw benay ti samba ka sarkar kalau pelak ko ba ato crore. Ka share ka state government, mereka pisang yang periyo ada mata. Ada imbe? Itu periyo. Hatu ka pisah milyon yang mendaus na. Balik ngapu igin kali. Namar kami ka pisang hi kamyo hadir balapas ke budget ke state government. Ni kamyo. Lada ka state government kam regularize dia. Ya kan ka pisah ngatin bayo ninyo. Namar ngami i baga state government kan mang hakani ka mang tengka ka bahasa dan tentu. Ilada ninyo igini share. Kata ka jing om jong pi naka surplus ka bangati yo ka kelas surprise. Yo poy hakalno. Na keren with facts, hindi mga keren with emotion. Na keren with facts. Na keren with decision. Kadang-kadang don kam dajingnya trilang. Don kam dajingnya penilang. Namar ngam kuat bagani ka council ka juri. Kabala dagi post nam kala create ka history bagi nomtre ki juri kim judu tulong. Ngam kuat bagi sao history muni hagapol of MDC juri bagi nomtre juri judu. Tang kata ka mga kuat. Ham tama bedai batani dagran number 1 isi banmi penmi ya kani ka sophet kadai na kada jong ka cingya jong kane ka SD ka balale lang baki si ka barem ya ka balachia au banai chulai chu snam balada bat kumchu ru banai da sinta ya ka ba kani ka SD ngamong bakalong ilegal kilale ya kai ke bade panle henry kai ke bangi lang ba kani karu si spa hagway kam kren ru habawan ra ya ke SD hakabidai pat ka kam thukam dai na kani kadaw kawan ra ya kata ka jinge ha ka ba nakaliang jong ni ko keisi ni pe na kai ke benta onjo ban siu na ka benta jong kini ki staff bi balatung nang ba kani ke SD ya ka badang don benta hapreng jong ka kot ya ka bangam la ngan kwa ban elaborate kambon nomor kalanti kamsya Henry isngau pa ba lada kalong hakani kerukom kat kumbangi ya kerul sispa kagwe ka krendu ya kata hapo kacu ka financial year te lada kalong hakani kerukom nakanya cungi ke isi ngisngau pangimla banten sa ya kani kaju kerukom ha ka ba kanbu ya ka liabilities na ka benta jong ka yin hi brokawai om tang benta banwat hisnem kibandang wan tadai na kata kadaw nginhap ban tersat yaitu ibenta ya kapakani kakam kadang don hapreng kayin kasari ya kapangimut ban ngithaw na kabenta kai kabangin kambanle kat kung kucing ni na kanay kakam bata ka jung opuan hakabidai bat kata kabenta kabana kalian chong yelo yung kadon ka contradiction hapreng kani ka budget kabangin wanra bat ka VUA kabangin adat wanra ngasno ban pensyai chuknor badun buram hagani rukom ya ka VUA ka bangilawan ra hadir bangila shimti kum isi kadai ka bangila haple na ka cikut no jong tamang teka kada bat hagani ka VUA ka jongi kadai bitik na ka bantalai kunai bara kitu kipor ki bangiwan ra ya kani ka VUA bangilang syong tang knyat ngempala rupan study tikna ya kini ki SD ki bapelong ban penmi ya kini ki supplementary expenditure yang ta dai tak onda ngilaya syong ban thong lang baki committee ban pek benya halor kani ban rectify ban ni sakmat knang bakanyai bet kanyai inti
kenang makan don syu kono kono ka cingkut ka cingwit hadien kenang makan long ka pasya ngi salak ba kane ke cingwan ra ha ka bathong ya kinong trikam nang ba ka SD ka lawan ra lagi si ka barem kabu ya ke jinge ka bakraw ka balong ka liabilities na ka benta coba jing ki bor kuwe wa ki kuar to bandang wan tena kata kadang na sungon ang kanamdon kata ka cingitan ku ya ka ba ngalawan ra apre ka bi bat kani ka full budget ka benta ba ngangit scam shwa ba ngan shop ba kani ka chipen shai ka banakale nga jonga kumbaong yelo ngas ngopong kadon kam ya ka cingit rela bat kata ka cingit rela ka bedai bania keren banwang kilat keliti kumno ban kentiu ya kane ka revenue chong kane ka council tu kandai ban long hagal kom ka ba baik bat ka basya namar ngidon kam kumbalong hi ka yin ngidon kam ya ka state government bahkan pelai ya sanction ki baladai ban ki badai na kam council hindang bengila ban pentulon ya ki kam ka chong barang so barong barkani ke jinge trelang ke chongi nangai ko akpring kini jinge jinguna ke dobon namar ngamong manakalang ke chongi nong sispa perfect henry ni persya na ka benta ban kentiu namar ngidon nang ni tangaju ke jinge ke berkat na ka benta kaburong jongane ke ye Masuktu nak kaji persya yang ba kani ke SD tabalale isi ke barem kabu kajing ya kani ke isi ke bawah mai namar balang ba kani ke SD latung bri mo tak basya denre ha jo ko poru pila agri ya kani ke SD dan ko piwan ra e kabu of account denre pila admit ko ka house nama ko pidang shue shimpi iklam poi berkat iklam petingut peletingut tak ada flyer ra tapi dia mentah pat hadin bakilai pelik jumut hadin bakilai study bang dia kata ke jilap ke jongti tika jingkeli ke jong apat mentah dah ke baki violet ya kata ke appendix 4 bak kumjuru ya ka kumbakila admit mentah ya ka rule 111 dia balai pat ki perung ya kani ka supplementary expenditure hak ni kami baca balai ki moeng ben nada viwan baik kamdan confusion so kalabet kalayai baik bila ada benuang baik kene ni firu bila ada pakai bamlo kabawan ra kajing isi kalau kajing ban kiai isi dari kajing le kaba lasule lumur le sing la pendong bada ka isi ka barem bora ini isi tela ada ben suwen baik ya kani mai pen pau kani ka budget kamu kani ka budget dan kini kalayai baik balik ki muen bet mentai syukur pada guram babidai berkenika jingkwa na kalian jungi o ban pensyai sakndian babidai berkenika jingwen no bet ya kenika supplementary expenditure ngas ngomong bakani kalong bet tek kabidai berkenika kam ka barang don menta ha kakti jungka ai dina kata kadau ngas ngomong pa ngibu ya kapa ngisngau pa ban ilaborir kampun tan kamsya alti makan ti kadang don hapden jongkai kuat ban syuk so tang we di pensya lada kata kam kadang don hakaan kaan ka ongi menda takut ka direct ini ke isi hadu mentah kam don kanu direction na kalian coba kuat nama kam kadang don ini sempurna kata dah percaya kalau aktif bah takut kalau stay ya ke order jong ke isi kalau kita terminate ya kini kibril kita latung lembah kan ke SD kata rasya apa takut kalau stay bah kita join tu ya ke duty kayak ke kamera ke isi apa takut kalau stay Nah terakhir kata beda berkata kajing balasti ya ke kodi yang melakukan ya
discuss in length ya ke kepada sa hakut ni ai ke kot kan lek soai kepada kam dia Nama yang tahi parti nak kalian kadung yung bagani ka ni ka matters kadang dot good. Nak kata apa yang ni saat ni sangkano. Yung banabar baka case kadang hakut nak kadang ibu ini supplementary expenditure dia. Dia hentakin bayali. Memang ya kren ka court motion dengan ni ka grand number 1. Disuaban pas gani ni hapanya syai pun kaya. Namar ba ka ai ka ni ka case kadang don hakut nak kadang ibu ini supplementary expenditure. If ibu ini supplementary expenditure nak kabanta ka ngalapan si syai do mana bansiu yano jempun syai kata. Bansiu ke grana yu kata jempun syai. na trai hang pe ni tai la pensai na do mana nak tak kan ni ka bagi pemim tak la pensai na do mana ila pensai na do mana dak buburan ni ila pensai ila itu ya kai ke bayu ya ke bayu boleh pensai na trai piklam yourself ila pensai Kita akan bersayang, kadang berhenti bersayang. teman ai la apa tu pensai ngatrai na kalian ngajongan ngarakan syai ba ngalai tu ri kai jing tu juga ni ka bangibu apa ni ka supplementary expenditure ba na kata aku mongong ba ni ka kam kadang don na po ka yin ka syari nas ngo ba kam be kan ti na kam ta chuni ba ni keren pala ti ki Kau dah takut mentah. Karai ba in February kini kinong tre. Lihat nu yang supplementary expenditure. Kacinggu kenang ya kene ka supplementary expenditure kumbang ong ni ba kamata kadang don ko kuat ba na kata kadang min hap la da kecil ka balong febo na takini kane kane kelenti ka pengin la kan le ya ka badon kam na ka pentakini Jadi ka supplementary demand. Kumno kin regulate yang ini. Kumno kin regulate yang ini. Apa kata ka supplementary expenditure. Kamang tengka kabalong supplement, kabalong extra. Kumno mentakin penrumpat yang ini. Hataming buat that within this year. With which year? Buat ni saya kata. semacam macam na ngai balada ka kam gadawa na kalian ga juni kisi ngin hap ni panwara sa kawe SD hawi dai betri Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya